гранату! Держу! Давай! Работаем! Rekaman kerja tempur unit penyerangan Brigade Senapan Bermotor kelima dari kelompok pasukan selatan di desa Krasnogorovka viral di media sosial Telegram pada Sabtu 17 Agustus 2024. Dapat dilihat dalam rekaman bagaimana sengitnya pertempuran Rusia dan Ukraina di kawasan ini. Militer Rusia melakukan penggerebekan terhadap sebuah bangunan yang diduga kuat tempat tentara Ukraina berlindung. Tembakan demi tembakan tanpa jeda terus dibidikan ke seluruh sudut dalam bangunan tersebut. Serangan ini disinyalir merugikan angkatan bersenjata Ukraina. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Pertahanan Ukraina. Пошел! Налево! Чисто! Пошел! Налево! Да! Лево смотри! Держу! Быстрее! Право пошел! Держу! Пошел! Направо гранату! Держу, стой! Держу! Налево гранату! Держу! Контроль, быстрее! Стой, налево гранату! Теперь ниже. Твоя! Отходи! Граната! Пошел! Контроль! Давай! Руки! Вылазь! Бегом! Подходи, держу его, работаем! Держу! Пошел! Давай, пошел! Пошел! Контакт! Стоп! Слева, гранату! Держу! Давай! Красный! Пошел! Пошел! Налево! Чисто! Пошел! Налево! Да! Лево смотри! Держу! Быстрее! Право пошел! Держу! Право! Пошел! Направо гранату! Держу, стоп! Держу! Налево гранату! Держу! Контроль, быстрее! Стой, налево гранату! Теперь ниже. Твоя! Отходи! Граната! Пошел! Контроль! Давай! Руки! Вылазь! Бегом! Подходи, держу его!
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.